كامز شدادي جموسكو لقلمنا كامز دباش بخيراتي لافروف لسر بيواندين تركي وسوري إيوار باشتر چه گوت کامیز بحثا چکر پیشنیارا وی چه بوش بوکو پیوندین روسیا پیوندین ترکیه و سوریه دست بکن بله دل بکنش خواه از بحثا کلوبا والدای بکن بر یکو برسوا پرسته بدم کلوبا والدای هندما خود جالی مرو از نکارم بجم جالیه بلام به دست پیشخری پوتین حتی دامزراندن اف کلوب که ناو نتویه گوتو بیجانه براستی جی پسپور سیاست زانین نافدارین جهانی بشتارید کن هر سال سالانه جارکی لسر روشلات ناویم تایبتی کمده به او بشتاری کرنه لاوروف دوی konferansı İro'da şu giringi pedane nişandı da o ev konferans bu fırsatı ki yani bizim platformu ki kucarek edin Lavrov hem nerine Moskova peki hem Moskova hem liser Filistin İsrail'e hem bir işte herem carek edin ragine o ku kesin ki beştari dikin dedem xoda vezirlik kirine mesela Remzi Nabil Fatih ku vezir xarici Mısır'e buna o gelek kesayetinden tede ku amadane ku biza dixwaze Rusya bevali dixwaze belki ne befermi balam komeki layengire xwad karobarên rojhilata navîn de ava bike yan jî saz bike yan jî bingehevî saz bike çi got li ser Sûriyê dema ku got Rusya mesela divan demên dawî de li ser rojhilata wên çi kar kiriye got me di çareseriya Sûriyê de karên mezin kirine beriye çend yani beriye mehekê platforma astana carkedin bi beştariya her sevalatın garantor kombu me biryarên giring da xuyaniyên giring da bu da her vaha got ku me divê demê da diyaloga navbeyne Sûriye û Tirkiye'de me gerimtir kiriye xweştir kiriye anku heta mirov dikare bêje ku êdî diyaloga wan dest pê kiriye balam hêşta pêwîstî bi berdewam kirinê heye ji aliyê din Lavrov got ku civînê danûstanên komîteya destûrê jî xetimiye sekiniye ji ber ku tenha li Cenevê birêve diçû balam em niha li welatekî din digerin em dixwazin welatekî erebî be ku ev komîte eger hem opozisyon hem Şam qebûl bikin li wê welatê kom bibin û careke din gotûbêj li ser destûrê bên meşandin ew ê ku li ser dijmintiya Rusya'yı dike Cenev, Svisre Lavrov ve meseleye bi Ukrayna'yı vekiriye da ku Cenev dixwaze jalîk ve dixwaze li ser Ukrayna'yı konferanseke navneteweyî yani mazvaniye ve konferansê bike bêguman jê tiştekî dernakeve ji ber ku Svisre ne ew welata ku çapewî têrê nake ku navbeyînkarî divê pirsê de bike her wiha da zanim ku Svisre êdî bêlayaniyê xwe jê ji dest daye ji ber ku di cepheya dijminên Rusyayê de cî girtiye ev yani vî avayê mesaj li ser ev amadekariyê Svisreyê jî kir ku dixwaze konferansekî yani mazvaniyê bike ji bo konferansê li ser Ukraynayê her wiha dil bixwin hat zanin ku di civînek yani piştî ku van axaftinên gotarê Lavrov hat belav kirin li pêş kamerayan paşê civîn dan sekinandin û civîn bi awayekî girtî ji çapemeniyê re girtî berdewam bû ev bu diyaloga Lavrov li gel beşdarên konferansê me nizanî çi hat axaftin belam piştî civînê ku me li gel çend pisporên ku beşdarî kirine bi taybetiyên Rûsa re me sohbet kir da hat zanin ku dîsa bi hûrî meseleyê li ser Sûriye jî hatiye axaftin ji ber ku pir satiye dayîn û gotiye ku bêguman hewldanê me ji bo diyaloga navbeyne Kurda û Şamê de jî hebûye belam vekê tê zanîn Amerîka nehêle divê hele da gavên bên avêtin bi taybetî aliyê Kurda zêdetir bi Amerîkayê ve girê de yel ama divê hele de jê xetimandin heye
يعني كونفرنس روج دویامین داج بردوام بله پرانی جوین ویژه دی گرت بره و بچه هاول بدن دی ساجه تشتكينو هذا دي ساجي رای وان رای گشتی لسر چارسری سوریه چبه جه تماشاوان روداور راگینن دل بخین ام بيغمان لبندا تبن كاميز لجم تهين زفستانا لجم بهار هات لجم وكانجي بهارتي كاميز ما نيسان داوية نيسان هيش تنزوية نا 15 درجة والله قال لك اسباز هر دمي استد دوي سرماي دا دسكنين دقفلين وككردي روسيا دبيجن كاميز شدادي موسكو قال لك اسباز